тозаҳои тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радиои озодӣ тақдими шумо азён мекунем. То 15 дақиқаи дигар ман Шалои Гулхоҷа ҳамроҳатон хоҳам буд. Салом. Нахуст муруре хоҳем дошт ба мавзӯи барнома имрӯз 7 январ. дар маросими дафни Қосим Сулаймонӣ 30 нафар зери по монда кушта шуд. ҷойгузини фармонда Ҳусейн Саломӣ дар ҳузури ҳазорҳо нафар шиори марг ба Исроилро ба забон овард. вазорати корҳои дохилӣ хабарҳо дар бораи боздошти даҳон нафарро барои ҳамкорӣ бо созмони манъ шуда беасос мехонад, аммо наздикони дастгиршудаҳо ҳарфи дигар мегӯянд. 27 نفر با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین و یا برادران مسلمان بازداشت شدند. ҳамзургӯӣ карданд ва ҳам дар шӯъба лату кӯб намуданд. соҳибкоре дар душанбе аз дағалгуфторӣ ва бадрафтории баъзе кормандони милиса шикоят бурдааст. гирифтан адел бурданмон да адел заданмон ки как будто мо ба сари вай зӯрӣ карда бошем. аммо шурӯъ мекунем аз Русия. дар вилояти Москав кумитаи тафтишотии Русия ба таҳқиқи сабабҳои сар задани сӯхтори шадид пардохтанд. сӯхтор субҳи имрӯз ва дар иқоматгоҳи муваққатии муҳоҷирон ба амал омад. аз зери хокистар ва вайронаҳои бинои сӯхта ҷасадҳо берун оварда шуданд. дар ин ҳодиса камаш 8 нафар ба ҳалокат расида, як кас захмӣ шудааст. дар сӯхторе дар вилояти Москав 8 нафар ба ҳалокат расиданд. мақомоти Русия гуфтанд сӯхтор субҳи имрӯз дар иқоматгоҳи муваққатӣ дар ноҳияи Раменское сар задааст. сафорати Тоҷикистон дар Москав мегӯяд ки дурустӣ иттилоъ дар бораи қурбониҳоро месанҷад. сабаби сӯхтор расиши ноқилҳои барқ гуфта шудааст. ҳамзамон корбарони радиои озодӣ бо фиристодани як видео гуфтанд ки дирӯз шабона дар маркази Москав хобгоҳи 18 муҳоҷири тоҷик ба коми оташ рафт. хушбахтона дар ин сӯхтор касе осеб надидааст, зеро дар ин вақт дар кор буданд, аммо оташ тамоми ҳуҷҷат ва либосу лавозимоти рӯзгори онҳоро нобуд кардааст. ҳамчунин ба гуфтаи муҳоҷирон беш аз 100 000 рубли русӣ онҳо ки бинобар мушкилот дар интиқоли пул ба ватан фиристодан натавонистанд сӯхтааст. имрӯз маросими дафни генерали нерӯманди эронӣ Қосим Сулаймонӣ дар зодгоҳаш Кимроншоҳ ба нақша гирифта шудааст. дар ҳоле ки ҷасади фармонда тавассути кӯчаҳо ба макони дафн интиқол меёфт, даҳҳо нафар дар зери по монда ба ҳалокат расиданд. барои Юсуфӣ бо тафсилоти бештар. фармондеҳи сипоҳи посдорони инқилоби исломии эрон таҳдид кардааст ки дар ҷавоб ба куштори генерали эронӣ маконҳои таҳти пуштибонии иёлоти муттаҳидаи амрикоро ба коми оташ хоҳад кашид. 7 январ дар маросими видо бо генерал Қосим Сулаймонӣ дар шаҳри Кирмони Эрон генерал Ҳусейн Саломӣ ба даҳҳо ҳазор иштирокчии маросими видо муроҷиат кард ва ҳозирин ин паёмро бо шиорҳои марг бар Исроил истиқбол намуданд. зодаи шаҳри Кирмон Қосим Сулаймонӣ 62 сола фармондеҳии нерӯи Қудси Иронро бар уҳда дошта амалиёти пинҳонӣ ва низомии ҷумҳурии исломӣ дар хориҷаро сарварӣ мекард. ӯ 3 январ дар канори фурудгоҳи Бағдод бар асари ҳамлаи ҳавоӣ кушта шуд. телевизиони давлатии Эрон мегӯяд дар маросими видо камаш 30 нафар зери по монда ба ҳалокат расиданд. вашингтон Сулаймониро масъули куштори сарбозони амрикоӣ дар Ироқ мешуморад ва таъкид мекунад ки ӯ қабл аз ҳалокаташ дар пайи тағризии ҳамлаҳои нав буд. дар ин байн парламенти Эрон санадеро ба тасвиб расонда фармондеҳии низомии иёлоти муттаҳидаи амрико ва онҳоеро ки ба манфиатҳои онҳо амал мекунанд террорист унвон дод. ҷои ёдоварист ки ҳамин гуна дар моҳи апрели соли гузашта президент Доналд Трамп сипоҳи посдорони инқилоби исломиро созмони террористӣ эълон карда буд. бинандагони арҷманд, то ин лаҳза дар бораи сӯхтор дар ноҳияи Раменский вилояти Москав ва маросими видо бо генерали эронӣ Қосим Сулаймонӣ гузориш додем ки дар натиҷаи ҳамлаи ҳавоӣ дар канори фурудгоҳи Бағдод кушта шуд. баъди як огаҳӣ гузорише дорем дар бораи боздоштҳо ба гумони узвият дар созмони Ихвон ул-Муслимин.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. طول یک هفته اخیر مقامات توجیکستان 10 نفر را با گمان همکاری با یکی از سازمان‌های ممنوع دستگیر کردند. بازداشت‌ها تقریبا در اکثریت مناطق کشور صورت گرفتند و طبق اطلاع رسیده در میان آنها افرادی شناخته نیز هستند. پیوندان بازداشت‌شده‌ها میگویند با گذشت چند روز امکان دیدار با نزدیکانشان را ندارند. مولا رجب یوسفی با تحقیق همین موضوع مشغول بود. مقامات درباره تعداد افراد بازداشت شده و هم اتهام اعلان شده نسبت آنها رسما هیچ اطلاعی نمیدهند. آن اطلاعی که ما حالا در دست داریم اساساً در تکیه به منبع‌های ما در مقامات قدرتی و صحبت با نزدیکان بازداشت شده ها می باشد. طبق اطلاعی که ما از منابع معتمد خود دسترس کردیم 27 نفر با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین و یا برادران مسلمان بازداشت شدند. با گفته منابع ما این بازداشت ها بعد از 1 ژانویه امسال رخ داده است. برخی رسانه‌های دیگر تعداد بازداشت شدگان را از این بیشتر گفتند. یکی از همصحبتان ما گفت تعداد از این افراد در شهر دوشنبه، ولایت‌های سوخت، ختلان و شهر وحدت بازداشت شدند. نزدیکان برخی بازداشت شده ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند مقامات بعد از بازداشت نزدیکان آنها به منزلشان آمده منزل‌های آنها را کافت و کاب کردند و چند کتاب دینی را که پیدا کردند با خود بردن. از جمله یک همصحبت ما از ولایت ختلان گفت حتی عاقل ها را هم جستجو کردند و هر کتاب دینی را که پیدا کرده بودند با خود مقامات بردن. طبق اطلاع دریافت کرده ما در میان افراد بازداشت شده روحانیان، استادان دانشگاه ها و دانشجویان نیز هستند. از جمله یکی از بازداشت شده ها اسماعیل قهاروف، یکی از افراد نزدیک به خانواده تورا جانزاده ها، روحانیان معروف در کشور هستند. فرد دیگری بازداشت شده فردوس رحیمزاده می باشد که تا این زمان رئیس اداره اموال شهر اصفهان و پیش از این یک مدت اجرا کننده وظیفه رئیس دستگاه شهر اصفهان بود. همچنین طبق اطلاع دریافت کرده ما چند استادان دانشگاه ها و دانشجوی یکی از کالج های شهر دوشنبه نیز در میان بازداشت شده ها هستند. اما مقامات تا حال اسم افراد بازداشت شده را پورا آشکار نکردند و ممکن است تعداد افراد بازداشت شده باز هم بیشتر شود. در میان بازداشت شده ها عبدالله مکمل و یا عبدالله عاقل زاده نیز هست که قبلا با صحبت های دینیش در شبکه‌های اجتماعی معروف بود. همصحبتان رادیوی آزادی دایر به بازداشت ها جزئیات ندادند و گفتند که تفتیش پرونده در مرحله ابتدایی است و ارتباط گمانبران با سازمان ممنوع اخوان المسلمین تفتیش می شود. به قول مصاحبان ما که نخواستند نامشان برده شود ممکن است تعداد بازداشت شدگان بیافزاید. سازمان اخوان المسلمین از سال 2016 در تاجیکستان ممنوع و بر روی خط سازمان‌های افراطی وارد کرده شده است. قبلا چند امام خطیب از ولایت سوخت با گمان عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند. مولا رجب یوسفی، افسانه اکابر شاه، آزادی، دوشنبه. مولا رجب یوسفی گزارش میداد. ضمناً نصرتالله محمدزاده سخنگوی نوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با رادیو آزادی گفت خبرها درباره بازداشت این افراد از سوی نهاد مذکور بی‌اساس است. در عین زمان محمدزاده افزود او دقیق گفتن نمیتواند بازداشت‌ها از سوی کدام نهاد قدرتی صورت گرفته است، زیرا در تفتیشات این چیز وجود ندارد. ولی باید گفت که چنین پاسخ سخنگو قضیه را روشن نمی‌کند. برنامه خبری را ادامه میدیم. داستانی نویه شومنصور نسبت کارمند پلیس پرونده جنایتی باز کرده است. سید ربانی دولتوف به برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی متهم می شود. از بالای این نماینده حفظ حقوق و باز یک پلیسی دیگر صاحبکار در دوشنبه به مقامات انتظامی شکایت برده است. شهلوی عبدالله و علیشیر ظریفی در این باره بیشتر می دونند. این صاحبکار تاجیک ادعا دارد که بعضی از کارمندان میلیسای ناحیه رودکی 2 به کار آنها دخالت می کنند. خورشید سعیدوف یک نقطه شستشوی ماشین ها و آشخانه را در کنار دوشنبه در اختیار داشته اصرار می ورزد که 2 افسر میلیسا به دغل گفتاری و نپرداختن حق خدمت رسانی ها راه می دهند. اومده گفتم ماشین من رایگان شما کارمند حفظ حقوق مسئول کارکنی میلیسایم و جانیبک امروز که در کار نیست هوا سرد بود و میگه که من حقوق ندارم، من ماشین نمیشم بسوم، ما اینجا مثال نرخنامه داریم، ما باید دیره و میگه من داشتم قبول میکنم، میگه من کارمند شعبه کارهای داخلی رودکی دی ماشین مرا میشوین. خورشید سعیدوف تاکید کرد که اخیراً یک کارمند میلیسای این ناحیه 3 کارمندش را لطوکوب کرده است. تشخیص سودی را پیشنهاد میکنیم که اما تشخیص مثال رودگیان 3 نفر ده 3 تا کارمند همین نقطه شستشویی ماشین ده.
ҳамза аз зумраи кормандони нуқтаи шустушӯи мошинҳои мутааллиқ ба соҳибкор хуршед саидов аст ки аз лотукуб шуданаш аз ҷониби корманди милиса изҳори нигаронӣ намуд. Para rumina ecamda zada budur da çeliz. Ba giriftan adel burdanmum da adel zadanmum ki karbutammu mo baysari bay zuri kada bosham. дар суҳбат бо радиоизодӣ масъулони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии рӯдакиду ба радиоизодӣ гуфтанд ба иддаои соҳибкор мувофиқ нестанд. як масъули ин ниҳод гуфт аз шикоят хабар дорад ва қазия таҳқиқ мешавад. даврон имомов яке аз ду корманди милиса иддаои соҳибкорро беасос хонд. дар додистонии ноҳияи шоҳмансур гуфтанд бар асоси шикояти соҳибкор нисбати Саид Рабони Давлатов корманди пулиси рӯдакӣ барои баромадан аз ҳадди ваколатҳои хизматӣ парвандаи ҷиноӣ боз шуда тафтишот идома дорад. дар доираи коршиносон масъалаи дахолат ба кори соҳибкорон пайваста мавриди гуфтугӯ қарор мегирад, аммо кам ҳолатҳое ҳаст ки соҳибкорон нисбати мақомдорон ба расонаҳо шикоят баранд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Тюмени Русия ронандаи 34-солаи автобуси муҳоҷирони тоҷикро ки бо як мошини боркаш садама карда буд боздошт намудааст. тибқи иттилои вазорати беҳдошти ҳамин вилоят дар садамаи рӯзи гузашта 2 нафар ҳалок ва 9 тани дигар ҷароҳат бардоштанд. автобус бо муҳоҷирони тоҷик аз Хуҷанд ба Сургут ҳаракат мекард. нисбати ин ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. ба қавли идораи бозрасии давлатии автомобилӣ баъзе таҷҳизоти автобус вайрон будааст ва қаблан ронанда барои нақси қоидаи роҳ муҷозоти маъмурӣ шудааст. дар айни замон гуфта мешавад ронанда муҷаввизи байналмилалии мусофиркашонӣ дошта автобус суғурта ва аз назари фаннӣ тафтиш шуда буд. ҳамчунин курсиҳо тасмаи бехатарӣ доштанд. сарро ба ҳар девор ва ё чойник назанед. хадамоти сухторнишонии шаҳри Чангшаи вилояти Ҳунани Чин соли навро бо ширкат дар як амалиёти аҷиб шурӯъ карданд. ҳафтаи гузашта онҳоро даъват намуданд то сари як тифлро аз дохили чойник берун кунанд. ҳодиса чӣ гуна буд? аз Искандари Хоҷамирзода мешунавем. дар деҳаи шанмӯи ноҳияи фуронги шаҳри Чангшаи Чин як кӯдаки кунҷков аснои омӯзиши чойники обгармкунӣ сарашро ба дохили он андохт, вале баъд натавонист аз дохили ин кӯлоҳи оҳанин берун барорад. баъди чанд кӯшиши ноком бобову модаркалони ин тифл аз хадамоти наҷот кӯмак хостанд. вақте афсарони сухторнишонӣ ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд, онҳо диданд ки сари кӯдак комилан дар дохили чойник асту барои хориҷ намудани сар зарур аст чойник аз байн бурида шавад. афсарон бо истифода аз таҷҳизоте ки дар ихтиёр доштанд, бо эҳтиёт дар давоми 1.5 соат чойникро арра карданд. билохира сари кӯдак бидуни кадом ҷароҳати ҷиддие аз дохили чойник берун кашида шуд. умедворӣ мешавад ки дар оянда ҳангоми пажӯҳиш ва бозиҳояш ин тифл сарашро оқилонатар истифода хоҳад бурд. ва вазири умури хориҷии Тоҷикистон Сироҷдин Муҳриддин ва муовини аввали ёвари вазири умури хориҷии Амрико дар умури Осиёи ҷанубӣ ва миёна Элис Уэлс имрӯз дар душанбе дидор ва гуфтугӯ карданд. ин дипломати баландпояи амрикоӣ бо сафари дурӯза дар Тоҷикистон қарор дорад. дар ин мулоқот ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои густариши ҳамкориҳои гуногун ҷанбаи Тоҷикистону Амрикоро мавриди муҳокима қарор дода роҷеъ ба масъалаҳои мубрами минтақа ва ҷаҳон аз ҷумла дар соҳаи амният табодули назар карданд. با تشکر از یکایک شما بینندگان عزیز که تو این ثانیه ها ما رو تماشا کردید. برنامه خبری رو برای امروز انجام میدیم. فردا فراموش نکنید صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیم شما عزیزان می شود. تا فردا، خدا نگهدار.